njahe mwahi o na ene bedehre bediema Queen Elizabeth kunyamo obabizabela aleke dizuyati yesimani eleye de bia nzima kotoko enwumva so mo owo onzoa aniemo hala amokoti eleye de bia na simani nia anze otia onwumva so mo wozo ane so aniam anze dia no oleyela oye ahmuka bema yanye ye medie manzandre anze mvandi onam ke mole yela bebuelati okonu se simani leye de bia odie ma simani enwu mole yela azu mvaswe seko youtuber enye yedi mangale mo befre dehre mushiala YouTube channel ni a minimum subscriber bendu abranyo ekoyedi ma yaba moye mu ala yezila channel zo wo YouTuber ebe mu ike minimum subscriber bendu bi duzuatio osanti aleke yele zamama mi de jokechi mi grade mamo eletiemi anze ade mamo eleniamla ba mayani a yedi ma afia Schwarzenegger program bia na mo obaye ya doka meni mo kwetana ni azo beniala babo 10,000 a day bobo se obaglo ba simani nia onyidie osere o like o my enya YouTube channel ni a minimum subscriber buke nye no kon sebiota frache yedi ma afia Schwarzenegger zoni jima ye odi wo Ghana maninye no mo edo na medame ye nwike osonyere anze obua Ghana manania bie wonu obua bie wonu omwa no kun bia na mo baye so buo so muo meni zoni mma ya ho sesebe shetu mola yela okozo ya enzoni ya ye na dusu yeti ye mo yenze mama sesimani le ye de bia benwura benzoni be mo e be mo ongonyu ngbavre na mlaga mo vinde wonze mama ne mo benye de bi kpala anya be ba ye ba bua nzima mama ne na nzima oda ya vai na kpare ya hedala be na bua vre biara e de mama eletie me anze e de mama ele niamla kenzima ne okaile sesimani le ye de bia na se odi masimani ziye so ehye na nzon de bi kpala ole ya mo mba bua ya na nwike mole yela boboso onu kpala efo ngrebe na wadwon kpale efa bua ya moduzuko ole yela e ba hura yenzo wadenge wo adene don ne ala azu no kwanko onzo nzima ye ha mozien be ma ye dwaso ye heha ye hu ye bonhua na kun yele wokara ori debie bare be se san wokala eka bonhua ebua omu na se eyibie efin ho a ye bua obua ni ngakura mala mojuzo ngakura ngbavro mojuzo bela adwone ke beba ye ninyene na kribie dede nzima ne ayezoni akpoja no ko be na bua vre duzo atio mre bizaye mu ana duzu atio no ko sa yejeni ye de bia ide simanu mui zure mvaso mba zereke otekari amozi seke kure bi edwazo na so ole ye de be ya buansa mama ne a be dwazo na be va bangle be buai be va ba juro kpale be buai be ma opoja na oye enumnyam o manzama manene enne ye medie manzandre mlega no gbavre mo be dwazo wo Ghana manene nla ona ke belemeni mo betudu bekisa beleti bele kuraba nzem ba ko benyunu woni nyane don anu mfa ke evre ke nyomo ezan nye skulu kunte mo liwin ezia zohani ala simani ka kurabie dwazo no le ye de bie no nyemeni be suanya mfi ke odanko ba hore ayemo liwin eyebie mo enne oluduma oma besu azwa na nzima boni ye ka kura bi le ye na ye nyawi aboy
na maya ye duma ya manzima mala ni acheche ngakura mlega no ngakura mbavre mo dwazro mo kotimbre kwazi kansala ye kakura blega bi mo vi anyasiela ayo yeli interview na edwaka mo ore kana onam ke edwaka ne enye nzima mo feleti besendere i video ne bekode ewiade ariabo ke edo biara mo esaba ha video ne la enye dwaka enzo ha wo ho no krama ke se kakura gale she eye de bi bobo mo ono kpalela nso de bi odiki ya ye piade ne biazo ye ponde na ye ne tinde onam ke mo ohan wo video ne nula ri de bi mo sebie tafrache ogwanzama anyu aze ye dwasuri ye han idon ayiri ono ye mo kotin yo yo lare kakro wozo yizon ole ye modan ofike obayela onam ke small ye de bi kpara wo nzimama ne nyanu a one buavro le sheti yama kakura blega anze kakura kwavre biala dwazo no le ye de bi biala mo odo okurela ane ole yizon ole ye senti akoso yeli de bi kpala onye yo mo boy ze he die mo ili edu onzo ke oyela ni ekesimo nzandre anzem vande ele kpojaye ya honyunu no ko se debie kwale bie yewie ele ye wonzimama nu a onye yo onzo onwo kpojai be maye kachi ne wiade ne kakrole kachi omo ehiti be me dan kunye kachi na nemeke kam ye wonu ala anyindre nzo ne ega ehiti se yole ye de bia bobo se mola yela ono kpala bobo a ejima mbazro ke eba denge ye die ye me bia mo ye gomo die ye kama tra ye de mo ye di ehiti be maye dan kunye nzo ye kachi ye ho na ye gomo eleko ajachie osemu anu mo oba ha je no wo phone azmo ba mu ke sonaka oze azore smeni la oba chichi ongedi edwoke bo mo wo hwana ne ya sende ya mogon ko se sandenia anze fandenia oba sende de ya jur kamo oba jura ezonzi makotoko be maye loyo be maye han ye bonua kesane na mekeni ala elekola da ubiala ya boa ayomo ye ma besezie be manu no da hubiala ye bua yomo ema be ko benyunu na ye damu ane ye de momo mo be dwazo ke be ye debie na krinbie nzima ava yi dan pare ya hedala ye va yemle be ye bua be ye va ya dwon pare ye bua be ka kuro biala mo be dwazo so biazo debie biala mo oba le nu ke oyela mba zere ezuavren mo wo so na azke be bua na nzima ye hamozi eni ye nyinya mo be fre family la senzima mani nyenu ye ovindere ke otudwani a anye obuzu be mri ni elkamo ene hoju na so ori ni oze ko ye nzima ma anye family ya shele die kamo nyamre eva mala anye obuzu be mri nzoni etio nyanzima gbavre mo ble bodwane be na bu avlo biala eheti ba homa edo biala mo benyaze video la wozo fakuma egon negon no ku owozo eva ma ogon